Nami teh angkat bisa. And his name is John C. Diikai. Fotonya. Gorengan itu seueur. Waduh. Di seneuan teh teh. Diikai namina teh. Iya diikat sana diikat. Diikai. Sabarahan di Nogan teh? 5.000 lamun teu di Nogan. Jadi nogan 2.500. Lamun di Tamahan Hayam. Seberahanya di 15.000 penginten. Jeung sabaraha diikai di dieu di jalan. Tabuh 5 Pak, ieu mah non teh ngahurungkeun madak kedah ruha ieu panas. Labu 5 nya. Heeh. Cinggaring bi bujurna bi. Siap. Nu garing teh bujur Ibi, bujur Surabi. Bujur Surabi. Masih panas. Anu 10 anu 15. Eta mana 10. Nah. Wangi oncom Bandungnya tajam. Kita coba ya. Ini bujurnya kering banget. Alah. Crispy. Surabi. Lembut. Jalan anyar kene. Gurih. Terus aroma oncomnya tajam. Terus cara bakarnya juga pakai kayu bakar jadi wangi. Enak. Ngaleut, Bu. Nuju. Aduh. Tuh, aduh, masih panas ya. Sambil memandang alam pemandangan. Memang alam Parahyangan itu katanya Tuhan menciptakan Parahyangan itu ketika tersenyum. Ya, makanya indah begini. Sambil makan surabi. Ini nama tempatnya Kadatuan. Ya, di Kabupaten Bandung, di Kecamatan Paseh. Aduh. Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Surabi Maikah namanya. Ini Maikai. Ya, Maikai. Bulan. Murah banget. Segede begini hanya Rp5.000. Itu mah kira-kira orang Sundaman dagang teh.